Bewungathimate uthi kusengikhulisa lapha ngendlela tinfo betenteka ngayo. Kansi kusephalamende ye-Afrika. Bekubonakala ngathi umbango nguleli bhokisi lekufakwa kulo emavoti. Kuvakale nelivi sololikhala njalo ngokuthi kubitwe emaphoyisa njengoba betibambene ngetihlupfu. Please call the police. This is urgent. This is urgent. Please call the police. Lilunga lephalamende yakuleli lelingusoswebhu we-African National Congress Phemi Majodina uthi utawuvula licala lekushaya. Umlisa Tsite ubonakale aphakamisa lunyawo lwakhe abonakala ngathi ufuna kukhahlela Majodina. Mr. Jibiri, Mr. Roger, and 3 more other MPs, they came to me. I was with Honorable Malema and Honorable Majola. Mr. Jibiri came to me to say he really wanted to apologize. It was not his intention to kick at me. He was trying to kick at a Zimbabwe man, not me. But I was caught up in a crossfire as I was trying to separate them. So he was really apologetic. Indzaba lenkulu bekukubanga luhlelo lwekuvota. Emalunga ephalamende lavela emaveni laseningizimu ye-Afrika afuna ukuthi buholi bale phalamende buntshintshantshintsane ngetigodzi talelivekati.